Yanko abato mo ensam na santimante mo dwantene ne de NDC amanyoko Andrews na akwasi na wose afi abato no de won wasin kete so won beji tumi no afi NPP amanyoko no ensam NDC amanyoko a ne fa wa Asante hia ni padodo a ewo edweso abato mposua so ebodwajata eyi wo mo parliamentary candidate Dickness General Asante Reg ewudwumadie na se na NDC titani edema de hye wa Asante hia na kwesidi nsam tudwachem se de etie bia 2024 abato no de wo mo ebewatira konya na free NPP ense ye ma NPP for ensam wini aba weja ekwa bia so de bi mo chakra Tuaren kase so kira Adom kase se 24-hour economy nsema wo mo ebo ho dawuro no betimi aboa ama adwuma abo man mu na 24-hour economy se wo be adwuma anadwo a 1 wo light bill ye beti so ama 2 wo tax ye beti so ama ni badudu a wo be fa ama masa ye adwuma no eno so ye de wo interest by the e be say de ama it is a what ha na adwuma omo ye no anopa kwa ne enum ewia kwa no mo ye ye be makwa ama anadwo so ide wa ye adwuma ne krakra mu na edweso parliamentary candidate edema NDC eye Dickness General Asante woni Adom kase nkomo bom no waka kire party no akita se wo 24-hour economy na eya de betimi abo ma ewo mpuntu kwa so madaroma ye ma wa bi pen wa ya bebiwa o sa ba second Jesus o ba boye amajuso ene Ghana man nyina yetiba fa yentuma befe ne adwuma ye ne koma edu ye azampa yifo ya dika